Guardiamo a chi è arrivata. Ma proprio continuo, pure che segui un po' le persone, poi. Early enough? It's good. Hey, have a nice day.
praticamente quando inizia a esserci la macchina, cosa registro tutto. No, perché poi può essere non so allora, e poi alla fine pure marmellata. Roberto, ma quindi no? Ma tu mi hai messo tutta questa agitazione, no? E la messa comunque comincia alle 10, no? Tutti i VIP arrivano alle 10:15. Sì, però lui lo fa per il popolo sovrano. Però vedi, guarda Quello populista sei. Aspetta che...
Eccolo. Eccolo.
Laudetur Jesus Christus, praised be Jesus Christ, and welcome to this live broadcast of the Mass of Inauguration of Pope Leo XIV, coming live to you today on Sunday, May 18th, here in Rome.
Ci disponiamo alla celebrazione della Santa Messa, pregando insieme a salutare. We prepare to celebrate Mass by praying the Holy Rosary together. Nos disponemos para la celebración de la Santa Misa, rezando juntos el Santo Rosario. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Primo mistero glorioso. Gesù è disceso e vivo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Peter is known as the tui, fisherman Iesus. apostle. It's referred to as the fisherman's ring, and it symbolizes the continuous lineage from the first pope to today. Ave Maria, gratia plena, This ring has been a part of the symbols of the papacy since at least the 13th century. It was used previously as a signet ring and sealed official documents that were signed by the Pope. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Secondo mistero glorioso, Gesù ascende al cielo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Terzo mistero glorioso. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Quinto mistero glorioso. Maria è nostra Madre e Regina del cielo e della terra. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Tra pochi istanti la processione d'ingresso ci introdurrà nella celebrazione della Santa Messa. Siamo tutti invitati a partecipare con fede e raccoglimento, evitando di innalzare cartelli e sventolare bandiere. The entrance procession of the Eucharistic celebration is about to commence. You are invited to participate with faith and with recollection in Holy Mass, and to refrain from raising banners or waving flags. Dentro de breves momentos, la procesión de entrada nos introducirá en la celebración de la Santa Misa. Dispongámonos a participar con fe y recogimiento, evitando levantar carteles y ondear banderas. Perdamaian dunia, termasuk di dalamnya keinginan Indonesia yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden untuk menjadi bagian dari
pemimpin-pemimpin yang mewujudkan perdamaian dunia di seluruh dunia, baik itu di kawasan Timur Tengah, Palestina, juga di kawasan konflik-konflik lainnya. Untuk mengetahui lebih lengkap tentang misa inaugurasi Paus Leo ke-14 yang rencananya akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Vatikan atau sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, sudah hadir di studio Koordinator Komunitas Santi Gidio Jakarta, Tarsisius Erlif Fitarsa. Mas Erlif, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, baik, terima kasih Mas Cindy. Mas Erlif, hari ini semua mata konklav yang pertama kali diikuti oleh beliau ya? Ini pertama kali yang diikuti oleh beliau karena memang salah satu kardinal termuda yang dipilih oleh Paus Fransiskus. Oke. Sebenarnya apa yang begitu spesial dari sosok Kardinal Prevost yang hari ini akan dia resmi mengawali masa kepausannya sampai ia bisa terpilih? Kan ia juga sebenarnya bukan sosok yang unggulan pada saat itu. Memang yang kita banyak lihat di dalam berita, beliau bukan sosok yang diunggulkan, tetapi juga ada beberapa berita lain yang pernah menginterview beliau dan mengatakan bahwa nama beliau adalah salah satu yang diunggulkan. Beliau hanya menjawab, kita percayakan semuanya kepada Roh Kudus. Dan tentunya pemilihan terhadap beliau bagi gereja memiliki makna yang sangat besar sekali karena beliau punya pengalaman yang sangat lama sekali dalam gereja, dalam misinya di Peru, berhubungan dengan banyak masyarakat, khususnya mereka yang miskin juga. Dan oleh karena itu saya merasa bahwa ini juga merupakan pertimbangan yang diambil oleh bapak-bapak kardinal untuk memilih Paus Leo Prevost ini sebagai paus terbaru menggantikan Fransiskus. Alasan Paus Leo yang dipilih atau apa ya, nama Paus Leo itu kan dipilih karena ia mau melanjutkan warisan dari Paus Leo sebelumnya, yaitu membawa misi sosial, hak-hak tenaga kerja yang ia rasa masih relevan. Apa yang sebenarnya akan menjadi tantangan paling berat untuk Paus Leo ke-14? Tantangan yang beliau juga sampaikan setelah sehari dia diumumkan sebagai paus baru adalah bahwa dalam dunia sekarang ini yang dibutuhkan adalah juga bagaimana kita menanggapi masalah-masalah mengenai sosial yang berhubungan dengan artificial intelligence yang merupakan satu hal yang bisa membuat martabat manusia tidak terlalu bisa dihargai. Dan ini saya rasa konsen yang ingin beliau bawa dalam misinya sebagai pelayan di dalam gereja Katolik untuk membawa ajaran-ajaran gereja sosial untuk peduli kepada masalah-masalah sosial yang berhadapan dengan kemajuan teknologi saat ini. Nah, itu kan sebenarnya juga sempat disinggung, memang pernah disampaikan kan oleh Paus Leo. Nah, tapi Paus Leo ini kan juga punya catatan adalah paus pertama yang lahir pasca Perang Dunia Kedua. Tumbuh dalam era perkembangan teknologi dan globalisasi, sehingga itu yang menjadi bekal membentuk pandangan Paus Leo ke-14 yang dinilai inklusif tapi juga teguh. Apakah ini bisa dibaca sebagai arah kepemimpinan gereja yang akan lebih adaptif juga untuk dinamika sosial ke depan? Tentunya seperti yang kita tahu bahwa gereja hidup di dalam masyarakat umumnya dan dia ingin menjadi memiliki peran bagi kebaikan umat manusia. Oleh karena itu tentunya pemilihan penunjukan Prevost Paus Leo sekarang ini sangat penting bagi gereja untuk membawa gereja, membawa misi-misi gereja untuk memperbaiki dan menata dunia lebih baik. Oke. Ini yang kita juga saksikan di layar kaca, persiapan jelang misa inaugurasi. Mas Erlif, boleh gambarkan kepada kami tahapannya tuh sebenarnya apa sih? Tahapan-tahapan yang akan kita lihat adalah seperti yang kita bisa lihat di layar kaca ini adalah pertama Paus nanti bersama dengan para patriark dari gereja Katolik Timur akan turun ke makam Santo Petrus yang berada di bawah altar gereja Basilika Santo Petrus.
berarak keluar dari Basilika ini menuju lapangan Santo Petrus yang telah dinantikan oleh umat. Oke, kalau kita juga mungkin membahas dulu simbol-simbol penting yang akan kita lihat dalam inaugurasi. Biasanya atau dulu ada tiara kepausan juga, mahkota berlapis 3. Nah, kenapa tidak lagi digunakan sebagai bagian dari misa inaugurasi? Ini merupakan satu pilihan yang diambil oleh Paus karena memang yang ingin ditekankan adalah Paus sebagai seorang pelayan, bukan seorang raja yang berbeda tentunya misinya ya. Jadi Paus ini sebagai pelayan yang ingin melayani manusia, umat manusia, melayani orang-orang yang ada di dunia ini, dan tentunya dengan tiara ini yang sudah tidak diserahkan, diberikan setelah Paus Yohanes pertama, itu sudah tidak digunakan lagi. Yang terakhir menggunakan itu Paus Paulus ke-6. Oke, kalau kita bahas pallium dulu. Pallium dulu kan ini adalah selendang wol putih dengan 5 salib merah yang dikenakan di bahu Paus. Kemudian juga ada 3 peniti menyerupai paku penyaliban Kristus. Apa yang bisa dimaknai dari simbol pallium dulu? Simbol pallium ini adalah sebenarnya kita sudah tadi sini mengatakan bahwa bahannya dari bulu dari domba, dan kita tahu bahwa Kristus adalah gembala yang baik dan Paus adalah penerus Petrus yang merupakan juga Rasul Yesus yang kemudian diberikan tugas untuk mengembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Oleh karena itu tentunya dengan bahan yang dari domba dan diberikan kepada Paus, dikenakan kepada Paus, itu ingin menyampaikan bahwa beliau adalah gembala yang harus menjadi seorang gembala yang harus memimpin kawanan-kawanan dombanya. Artinya mengingatkan tugas sekaligus tanggung jawab berat juga sebagai seorang Paus ya Mas Erlin? Betul sekali, dan ini adalah tugas tanggung jawab dia untuk bisa membawa seluruh umat juga bagi mereka yang tersesat, karena memang kita sering melihat beberapa gambaran ya yang diberikan bahwa Yesus itu membawa domba di bahunya setelah dia menemukan domba yang tersesat. Jadi ini juga merupakan gambaran dari seorang gembala yang baik yang meninggalkan 99 domba untuk mencari satu gembala yang hilang. Dan ini adalah tugas berat dan mulia, penting bagi seorang Paus untuk dijalankan. Oke, Mas Erlip, ini kalau kita lihat di layar kaca sama-sama, ini sedang prosesi apa? Tahapan apa? Sekarang ini Paus sedang menuju mendekati para patriark dari Gereja Katolik Timur, dan bersama-sama didampingi oleh 2 diakon sebelah kiri dan kanan ini, dan kemudian mereka akan turun ke makam Santo Petrus yang disebut juga ruang pengakuan Santo Petrus, karena disitulah Santo Petrus menyatakan dirinya, memperlihatkan dirinya bahwa dia memang mengakui Yesus sebagai Mesias dan rela wafat, meninggal demi Yesus. Oke, berarti ini mereka sedang turun ke arah makam Santo Petrus. Dan artinya ini mengawali prosesi misa inaugurasi ya? Betul sekali. Dari sini mereka akan berangkat. Artinya akan ada pendupaan juga atas pallium dan cincin nelayan. Kemudian Paus akan berhenti untuk berdoa dan mereka akan bersama-sama naik kembali ke atas untuk melakukan prosesi menuju altar perayaan misa inaugurasi. Selain kardinal, diakon, siapa lagi yang bisa ada di dalam? Di sini tentunya para petugas lain dan kepala dari pemimpin liturgi yang akan membantu para kardinal, Paus dan tugas lainnya untuk menunjukkan apa yang harus mereka lakukan tahap-tahap berikutnya. Oke. Dan biasanya berapa lama doa di makam Santo Petrus ini atau di bawah altar utama Basilika juga ini akan berlangsung? Ini tidak akan berlangsung lama, sebentar saja dan kemudian mereka langsung naik ke atas bersamaan. Oke. Dan artinya 132 kardinal ya, artinya semuanya hadir di sini? Lebih, semua kardinal elektoral dan non itu akan hadir di sana, 200-an hadir dalam
misa. Tapi yang hadir di sini di bawah makam ini hanya para patriark saja. Patriark dari Gereja Timur, Bapak Paus, sebenar tentunya pelayan dan diakon. Jadi, beliau sedang akan mendupai. Supra regno
sedang kita dengarkan juga sama-sama ini apa maknanya? Ini adalah lagu pujian bagi raja yang biasanya dinyanyikan untuk penobatan paus zaman dulu, tapi sekarang digunakan untuk juga digunakan untuk misa inaugurasi paus ini, dan menggambarkan bagaimana ini adalah doa-doa yang disampaikan bagi gereja, juga bagi Paus Leo, Paus Roma, dan juga sebagai uskup dan penerus Santo Petrus. Dan doa-doa ini disampaikan juga dengan memohon kepada para santo dan santa yang meminta mereka untuk menopang gereja, menopang dunia, menopang Paus Leo dalam tugas-tugasnya. Ini adalah inti dari lagu perarakan yang kita dengarkan sekarang ini. Dan ini adalah nyanyian yang memang selalu diperdengarkan ketika inaugurasi paus, artinya ya Mas ya? Ya, ini biasa digunakan untuk paus mengadakan misa inaugurasi. Ini kalau yang kita saksikan sedang menuju ke area luar, artinya ya Mas? Sedang menuju ke lapangan Santo Petrus, kardinal dan patriark. Dan nantinya artinya di lapangan Santo Petrus yang akan disaksikan adalah tahapannya apa lagi prosesinya? Setelah ini akan ada pembukaan, tentunya pembukaan misa dengan tanda salib, lalu kemudian akan ada ritus pemberkatan dan pemercikan air suci yang akan tentunya untuk mengingat kepada umat Katolik akan baptisan yang telah ia terima. Setelah itu akan ada doa kolekta yang akan disampaikan oleh Bapak Paus, dan kemudian setelah itu akan kita memasuki liturgi sabda, di mana kita akan mendengarkan 3 bacaan. Bacaan pertama, kemudian dari Kisah Para Rasul bab 4, kemudian kita akan mendengar Mazmur 118, kemudian bacaan kedua akan ada 1 Petrus dari surat Rasul Petrus, dan bacaan ketiga yaitu Injil dari Injil Yohanes yang akan dibacakan dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Latin dan bahasa Yunani. Nah, setelah ini baru akan ada ritus penumpangan, pemberian palium dan penyerahan cincin nelayan. Baru setelah itu akan ada juga ritus ketaatan pada paus yang biasanya zaman dulu itu di mana semua para kardinal datang untuk memberi hormat kepada Bapak Paus baru, tetapi tahun ini dengan beliau dia akan diwakilkan oleh 12 orang, ada dari uskup, ada imam, ada biarawan dan biarawati, dan juga kaum awam seperti pasangan suami istri dan anak-anak muda. Jadi mereka lah yang nanti akan mewakili seluruh umat Katolik yang untuk memberikan penghormatan, tanda ketaatan kepada Bapak Paus yang baru. Kenapa berbeda tahun ini, Mas Arlin? Tahun ini berbeda karena memang mau menunjukkan kesederhanaan juga. Saya rasakan keikutsertaan seluruh umat Allah dalam perayaan misa ini. Oke. Dan tidak hanya umat Katolik, tapi juga pimpinan dunia ya, pimpinan negara-negara juga hadir dalam misa inaugurasi Paus Leo ke-14 di lapangan Santo Petrus, Vatikan.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Fratelli e sorelle, in questo giorno fatto dal Signore, rinnoviamo la memoria del nostro battesimo attraverso il segno di quest'acqua con la quale saremo aspersi. Il Signore ci rinnovi interiormente per essere sempre fedeli allo Spirito Santo che ci è stato dato in dono.
Domine Deus omnipotens precibus populi Tui ad esto propitius, et nobis mirabile nostre creationis opus, sed et redemptionis nostre mirabilius memorantibus, aquam benedicere Tu dignare. Ipsam enim Tu fecisti, ut et arva fecunditate donaret, et levamen corporibus nostris munditiamque preveret. Aquam etiam Tue ministra misericordiae condidisti, nam per ipsam solvisti Tui populis servitutem, iliusque sitem in deserto sedasti, per ipsam novum fedus nunciaverunt profete, quod eras cum hominibus initurus, per ipsam denique, quam Christus in Jordane sacravit, corruptam naturae nostre substantiam, in regenerationis lavacro renovasti. Sit igitur ec aqua nobis, suscepti baptismatis memoria, et cum fratribus nostris, qui sunt in Paschate baptizati, gaudia nos tribuas sociare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Deus omnipotens nos a peccatis purificet, et per huius Eucharistiae celebrationem dignius nos redat, qui mense regni sui participes efficiamur. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Oremus. Deus, qui providentiae Tue consilio super beatum Petrum, ceteris apostolis prepositum, ecclesiam Tuam edificari voluisti, respice propitius ad me famulum Tuum, et concede utquem Petri constituisti successorem, populo Tuo visibile faciam unitatis fidei, et communionis principium et fundamentum. Per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, lleno de Espíritu Santo, Pedro dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Verbum Domini. Rendete grazie al Signore perché è buono. Alleluia, alleluia. Rendete grazie al Signore perché è buono. Alleluia, alleluia. Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in esso ed esultiamo. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie
A reading from the first letter of St. Peter. Beloved, I exhort the elders among you, as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed. Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you. Not for shameful gain, but eagerly, not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. And the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen, and establish you. To him be the dominion forever and ever. Amen. Verbum Domini. Deo gratias. Alleluia, alleluia.
Deus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Cum manifestas et se Iesus discipulis suis, et prandis et cum eis, dicit Simoni Petro, Simon Ioannis, diligis me plus his, dicit ei, etiam Domine, tu scis quia amo te, dicit ei, pace agnos meos, dicit ei iterum secundo, Simon Ioannis, diligis me, ait illi, etiam Domine, tu scis quia amo te, dicit ei, pace oves meas, dicit ei tertio, Simon Ioannis, amas me, contristatus est Petrus, quia dixit ei tertio, amas me, et dicit ei, Domine, tu omnia scis, tu cognoscis quia amo te, dicit ei, pace oves meas. Amen, amen, dico tibi, cum esse junior, cingebas te ipsum, et ambulabas ubi volebas, cum autem senueris, extendis manus tuas, et alius te cinget, et ducet quo non vis. Hoc autem dixit significans, quam morte clarificaturus esset Deum. Et hoc cum dixis et, dicet ei, sequere me. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Sophia orthi, acus lentum agiu evangelium. Irene passe. Ec tu cata Ioanni in agiu evangelium, tu anagnosma. Το καιρό εκείνο εφανέρωσε αυτόν ο Ιησούς
μαθητές αυτού εγκερθείς εκ νεκρών. Και λέγει το Σίμωνη Πέτρο, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλέον τούτον? Λέγει αυτό, ναι Κύριε, σοι είδας ότι φιλώσαι. Λέγει αυτό, βοσκεταρία μου. Λέγει αυτό πάλι δεύτερον, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με? Λέγει αυτό, ναι Κύριε, σοι είδας ότι φιλώσαι. Λέγει αυτό, ποιμένε τα πρόβατά μου. Λέγει αυτό το τρίτον, στον Ιωνά, φιλείς με. Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπεν αυτό το τρίτον, φιλείς με, και είπεν αυτό, Κύριε, σοι πάντα είδας, σοι γιδώσκεις ότι φίλωσε. Λέγει αυτό Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Αμήν, αμήν λέγω σοι, ότε εις νεότερος εζώνιες σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Όταν δε γυράσεις, εκτενείς τα σχηρά σου και άλλος σε ζώσει και είσαι όπου θέλεις. Τούτο δε είπε, σημαίνον πιο θανάτο, δοξάσει τον Θεόν. Και τούτο είπον, λέγει αυτό, ακολούθη μη.
Deus pacis, qui eduxit de mortuis pastorem magnum ovium, Dominum nostrum Iesum Christum, ipse tibi pallium donet, quod ab apostoli Petri confessione sumsimus, ille pastor bonus suos agnos suasque oves pascere precepit. Tu odie Petro succedis in episcopatu uius ecclesiae, quam ille cum apostolo Paulo fidei genuit. Spiritus veritatis, quies Patre procedit, uberem inspirationem et eloquium tuo ministerio fratres in fidei unitate confirmandi largiatur. Oremus. Deus, qui ad esse non dediaris, obi recto corde devotaque mete invocaris, supplicationibus ecclesiae tue quasumus ad esto, super famulum tuum et papam nostrum Leonem, coem officio servitutis nostre in culmine apostolico constituisti, destre tue benedicionem effunde, et ipse roboretum dono spiritus tui sancti, ut tantum ministerium ita digne ferat, sicur tante dignitatis charismate augetu, per Christum Dominum nostrum. Beatissime Pater, Episcopus et Pastor animarum nostrorum, Christus Filius Dei vivi, qui super Petram ecclesiam suam edificavit, ipse tibi donet annulum sigillum Petri Piscatoris, qui suam spem in mari Galilei expertus est, cui Dominus Iesus celorum regni claves commissit. Beato Apostolo Petro, tu odie succedis in episcopato eius ecclesiae, quae caritatis unitati presidet, ut Beatus Apostolus Paulus docuit. Spiritus caritatis in corda nostra effusus, vim et suavitatem largiatur tuo ministerio omnes in Christum credentes, in unitatis communiones servanti. Amore
Erlip, tadi kan kita juga sudah melihat ada penumpangan palium dan penyerahan cincin nelayan. Saat ini apa yang akan kita tunggu? Setelah ini kita akan mendengarkan khotbah milih dari Bapak Paus Leo ke-14 yang kurang lebih pasti akan menyampaikan misi-misi dari kepausannya ini dan apa yang dia pikirkan untuk gereja yang terbaik. Oke, dan ini yang juga sudah menggunakan cincin nelayan ya? Sudah menggunakan cincin nelayan dan juga palium tadi sudah diserahkan oleh ketiga kardinal, yaitu Dominic Mamberti, lalu kemudian ada Kardinal Fridolin Ambongo Besungu, dan yang ketiga tadi dari Filipina, Kardinal Luis Antonio Tagle. Dan cincin nelayan ini menyimbolkan apa, Mas Erlip? Cincin nelayan ini tentunya merupakan simbol bahwa dia ada seorang uskup, pemimpin, dan tentunya juga di situ tergambar Santo Petrus sebagai nelayan, karena Tuhan pernah menyampaikan pada Santo Petrus bahwa gembala engkau akan kujadikan penjala manusia, dan ini juga merupakan tugas dari seorang pemimpin, uskup dan paus itu sendiri. Dan dulunya cincin ini digunakan untuk menyegel dokumen-dokumen resmi gereja. Dan tapi sekarang sudah tidak lagi ya? Iya. Dan cincin nelayan ini dikenakan di jari manis tangan kiri paus, betul ya? Betul sekali. Mas Erlip, ini adalah pemberian penghormatan ya Mas Erlip? Pemberian penghormatan yang diwakilkan oleh tiga kardinal, uskup, lalu ada imam, lalu kemudian ada biara dan biarawati, biarawan dan biarawati, juga ada pasangan suami istri dan dua anak muda yang mewakili seluruh umat untuk memberikan penghormatan kepada paus yang terpilih saat ini, dan mereka berasal dari datang dari berbagai daerah di negara di dunia ini untuk memberikan penghormatan kepada Bapak Paus yang dulunya ini merupakan dilakukan oleh para kardinal, tapi saat ini diwakilkan oleh beberapa para kardinal, uskup, para imam, lalu biarawan dan biarawati, pasangan suami istri dan dua anak muda. Juga ada diakon di sini. Dan ini juga bisa melambangkan keragaman juga ya Mas Erlip? Bisa melambangkan keragaman dan juga tentunya kesatuan dengan seluruh umat Allah. Tidak hanya kaum tertabis tetapi juga umat awam memberikan penghormatan kepada beliau. Dan ya, keragaman ini memang jadi salah satu poin yang disampaikan juga dikuatkan ya oleh Paus Leo ke-14, keragaman
dan bagaimana perdamaian di tengah keragaman itu juga harus tegakkan. Itu menjadi poin saat ia pertama kali muncul sebagai paus ya? Betul sekali, dia menyampaikan pesan-pesan perdamaian ini, dan begitu dia mencintai umat manusia. Di sini orang di dunia yang mengalami kesulitan hidup karena peperangan, dan di sini tentunya dengan diwakilkan dengan keberagaman ini menandakan bahwa beliau ingin melanjutkan misinya ini dengan membawa keragaman ini dalam gereja itu sendiri. Ini termasuk yang tadi pasangan suami istri atau yang pasangan anak muda? Biasanya ada 2 anak muda yang mewakilkan anak-anak muda untuk memberikan salam dan hormat kepada Bapak Paus. Dan setelah penghormatan ini, apalagi tahapannya Mas Erlip? Setelah penghormatan ini akan ada homili atau khotbah dari Bapak Paus, seperti yang sudah kita sampaikan, bahwa kita akan mendengarkan khotbah yang juga merupakan gambaran misi yang ingin dia bawa untuk kepausan beliau. Kalau kita ingat kata-kata pertamanya ketika pertama kali muncul sebagai paus, damai sejahtera menyertai kalian semua, itu yang disampaikan. Apa yang bisa dimaknai dari misi artinya, ataupun juga visi dari paus? Kita dengarkan dulu homilinya. Distinte autorità, membri del corpo diplomatico, un saluto ai pellegrini venuti in occasione del giubileo dei confraternite. Fratelli e sorelle, saluto tutti voi. Saya ingin menyapa kalian semua dengan hati yang bersyukur di awal pelayanan yang telah dipercayakan kepada saya. Engkau telah menciptakan kami untukmu, Tuhan, dan hati kami tidak akan tenang sebelum beristirahat dalam Engkau. Beberapa hari ini kita telah mengalami masa yang sangat intens. Hati kita penuh dengan kesedihan. Dan di masa-masa yang susah ini, seperti kerumunan orang yang disebut dalam Injil, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Namun tepat pada hari Paskah, kita menerima berkat terakhir darinya, dan dalam terang kebangkitan, kita menghadapi momen ini dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia mengumpulkan mereka ketika tercerai-berai, menjaga mereka seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dalam semangat iman inilah Dewan Kardinal berkumpul untuk konklav, datang dari latar belakang yang berbeda. Kami menyerahkan kepada Tuhan keinginan untuk memilih pengganti Petrus, Uskup Roma, yang mampu menjaga warisan karya iman Kristiani, sekaligus menatap jauh ke depan menyambut pertanyaan, kegelisahan, dan tantangan zaman ini. Tentunya ditemani oleh doa-doa kalian, kami merasakan karya Roh Kudus yang telah menyatukan berbagai alat musik, membuat senar hati kami bergetar dalam satu melodi. Saya telah dipilih tanpa jasa apapun, dan dengan rasa takut, gentar saya datang kepada kalian sebagai seorang saudara yang ingin menjadi pelayan bagi iman dan sukacita kalian. Berjalan bersama kalian di jalan kasih Allah yang menghendaki kita semua bersatu dalam satu keluarga. Kasih dan kesatuan. Ini adalah 2 dimensi dari misi yang dipercayakan Yesus kepada Petrus. Injil menceritakan
kita ke Danau Tiberias, dove Gesù aveva tempat iniziato yang la sama missione ricevuta di mana dal Yesus memulai misi Pescare yang diterima dari l'umanità per Bapa, salvarla dalle acque del male e della menjala morte, umat manusia untuk passando sulla menyelamatkannya. riva di quel lago. Aveva Ketika chiamato berjalan di Pietro tepi danau itu, e gli ia altri memanggil primi Petrus discepoli dan para a murid essere pertamanya come lui, untuk menjadi seperti pescatori dia, di uomini. penjala manusia. E ora, dopo la Dan kini risurrezione, setelah kebangkitannya, tocca proprio a loro portare avanti tugas questa itulah yang missione, dipercayakan kepada mereka, gettare sempre e melemparkan nuovamente la jala rete lagi dan lagi per immergere nelle acque del mondo la untuk speranza merendam del harapan Vangelo, Injil ke dalam navigare air sul mare dunia, della vita, berlayar perché tutti di possano samudra kehidupan, ritrovarsi agar semua nell'abbraccio orang di Dio. dapat menemukan diri mereka dalam pelukan Come può Allah. Pietro portare avanti questo compito? Bagaimana Petrus dapat melanjutkan tugas ini? Injil mengatakan bahwa itu mungkin karena ia telah mengalami kasih Allah yang tak terbatas dan tanpa syarat. Juga dalam masa penyangkalannya dan kegagalannya. Oleh karena itu, ketika Yesus berbicara kepada Petrus, ia menggunakan kata Yunani agapao yang merujuk pada kasih Allah kepada kita, kasih yang memberikan diri sepenuhnya tanpa perhitungan. Berbeda dari kata yang digunakan oleh jawaban Petrus yang menggambarkan kasih persahabatan, kasih di antara sesama kita. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ia merujuk kepada kasih Bapa. Seakan Yesus berkata, hanya jika engkau telah mengenal dan mengalami kasih Allah ini yang tak pernah gagal berkurang, engkau dapat mengembalakan anak-anak domba-dombaku. Hanya dalam kasih Allah Bapa engkau akan mampu mengasihi saudaramu lebih, yaitu dengan memberikan hidup bagi saudara-saudaramu. Maka kepada Petrus diberikan tugas untuk memberikan hidupnya, menyerahkan hidupnya bagi kawanan domba. Pelayanan Petrus ditandai dengan kasih yang rela berkorban ini, karena gereja Roma memimpin dalam kasih dan otoritas sejatinya adalah kasih Kristus. Bukan soal menundukkan orang lain dengan kekuasaan, dengan propaganda agama atau alat kekuasaan, tetapi semata-mata mengasihi seperti Yesus telah mengasihi. Lui afferma lo stesso apostolo Pietro, Dia è la pietra che è stata adalah scartata da Rasul voi Petrus, batu yang e che è diventata dikatakan oleh la Rasul pietra Petrus, d'angolo. Yesus adalah batu yang dibuang oleh kamu para tukang bangunan. Dan jika batu itu adalah Kristus, maka Petrus harus mengembalakan kawanan tanpa pernah jatuh pada godaan untuk menjadi pemimpin yang menjadi kepala di atas orang lain, menguasai orang lain yang dipercayakan kepadanya. Tetapi sebaliknya, Petrus diminta untuk melayani iman saudara-saudaranya, berjalan bersama mereka. Karena kita semua adalah batu hidup, dijadikan batu hidup melalui pembaptisan kita, dipanggil untuk membangun rumah Allah dalam persekutuan persaudaraan, harmonisan roh, dalam hidup bersama menghargai keberagaman. Seperti yang dikatakan Santo Agustinus, gereja terdiri dari semua orang yang hidup dalam keselarasan dengan saudara-saudaranya dan yang mengasihi sesamanya. Inilah saudara-saudari yang ingin saya harapkan menjadi keinginan besar pertama kita. Gereja yang bersatu, tanda kesatuan dan persekutuan yang menjadi ragi bagi dunia yang didamaikan. Di zaman kita ini, kita masih melihat terlalu banyak perpecahan, terlalu banyak luka yang disebabkan oleh kebencian, kekerasan, prasangka, ketakutan terhadap
orang yang berbeda dari kita, dari paradigma ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya bumi, meminggirkan orang-orang miskin. Kita ingin menjadi di tengah adonan ini ragi kecil bagi kesatuan, persekutuan dan persaudaraan. Kita ingin mengatakan kepada dunia dengan kerendahan hati dan sukacita, pandanglah Kristus, datanglah mendekat kepadanya, terimalah sabdanya yang menerangi dan menghibur. Dengarkan tawaran kasih-Nya untuk menjadi satu keluarganya. Dalam Kristus yang satu, kita menjadi satu. Dan inilah jalan yang harus ditempuh bersama di antara kita, tetapi juga bersama dengan gereja-gereja Kristen lainnya, dengan mereka yang menempuh jalan religius lainnya, dengan mereka yang mencari Tuhan dalam kegelisahan mereka, dengan semua perempuan dan laki-laki yang berkehendak baik untuk membangun dunia baru di mana damai berkuasa. Inilah semangat misioner yang harus menggerakkan kita tanpa menutup diri dalam kelompok kita merasa lebih baik dari dunia, dari orang lain. Kita dipanggil untuk menawarkan kasih Allah kepada semua orang agar terwujud kesatuan yang tidak menghapus perbedaan, tetapi justru menghargai sejarah pribadi masing-masing dan budaya sosial setiap religius, agama setiap bangsa. Saudara dan saudari, inilah saatnya untuk mengasihi. Kasih Allah yang menjadikan kita saudara satu sama lain adalah inti dari Injil. Dan bersama pendahulu saya, Leo ke-13, hari ini kita bisa bertanya, jika kriteria ini berkuasa di dunia, bukalah setiap pertikaian akan berakhir dan damai akan kembali berkuasa di dunia. Bukankah setiap pertikaian akan segera berakhir dan damai akan kembali dengan terang dan kekuatan Roh Kudus? Mari kita bangun gereja yang berdasarkan kasih Allah dan menjadi tanda kesatuan, gereja misioner yang merentangkan tangan ke dunia, yang mewartakan sabda, yang terbuka pada sejarah, yang menjadi ragi perdamaian bagi umat manusia. Bersama sebagai satu umat, bagi semua saudara semua, marilah kita berjalan menuju Allah dan saling mengasihi satu sama lain. Paus Leo ke-14 tadi mengingatkan bahwa ini adalah saatnya kita saling mengasihi sesama umat, hidup dalam keselarasan. Mengingatkan bahwa saat ini masih ada perpecahan, luka akibat prasangka, akibat kebencian, dan inilah yang menjadi penting untuk menjaga persatuan, persaudaraan, dan terbuka pada perdamaian. Kita akan masih ikuti misa inaugurasi Paus Leo ke-14 sesaat lagi, tetap di Breaking News Kompas TV. Elohim unum Deum Padre omnipotente, factor in cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium et in unum Domino
Fratelli e sorelle, il Signore Dio è la nostra salvezza. Eleviamo a Lui la Brothers nostra and sisters, the Lord supplica, le God is our necessità della salvation. Chiesa e Let del us raise mondo. our prayer to Him for the needs of the Church and our world. Oremus pro Ecclesia Sancta Dei. Que Deus Todo-Poderoso May Almighty sustente God, com by a His sua faithfulness, fidelidade confirm a us all, todos, pastors and pastores e faithful alike, fiéis, in a para que wholehearted vivam a obedience obediência to the gospel. incondicional ao Evangelho. Oremus pro Pontificie nostro Leone. Che
Que Dieu Tout-Puissant, avec sa grâce, May Almighty le garde God, dans by His l'exercice du grace, ministère watch over de him in his successeur de l'apôtre ministry Pierre as the et successor de of the pasteur de Apostle l'Église Peter universelle. and pastor of the Universal Church. لينر الله الكلي القدرة بحكمته May Almighty عقول God, by His الحكام wisdom, enlighten their ويرشدهم minds and إلى lead بناء them to حضارة help المحبة. build the civilization of love. Oremus pro pauperibus ac pro egrotis in terrarum orbe. Wszechmogący Boże, bukan untuk menguasai atau membuat gereja lain orang lain tunduk kepada gereja, tetapi melayani dengan kasih demi persatuan. Dan sejalan juga dengan pemilihan nama Leo yang berarti keberanian dan kekuatan untuk menjalankan visinya itu ya Mas Erlip. Tentu ini untuk menjalankan visi ini butuh satu kekuatan yang luar biasa. Tidak gampang untuk setelah menjadi seorang pemimpin kita bisa turun ke bawah untuk mengasihi, mencintai orang-orang yang akan kita temui di jalan. Dan ini sangat penting sekali, kekuatan, ketekunan dalam doa tentunya diperlukan untuk ini. Dan ini juga kan lagi-lagi sejalan juga dengan apa yang disampaikan Paus Leo ketika pertama kali muncul setelah konklav itu berakhir. Tapi bagaimana Paus Leo ke-14 akan bisa menghadapi tantangan yang luar biasa di zaman yang terus berkembang ini, Mas Arlip? Tentunya untuk menjalankan ini, dia tidak sendirian. Dia memiliki banyak orang-orang yang akan menemani beliau. Dan tentunya seperti yang dia sering sampaikan juga, mau doa dari seluruh umat untuk bisa memimpin gereja dengan lebih baik. Itu yang diharapkan. Apa yang akan menjadi perbedaan tantangan yang akan dihadapi oleh Paus Leo ke-14 dengan Paus Fransiskus sebenarnya, Mas Arlip? Untuk saat ini yang kita bisa katakan adalah bahwa beliau memang mengedepankan the shepherd of God's people, the prince of the apostles. God granted you all the kingdoms of the world. To you were given the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. I will give you the keys of the kingdom of heaven. The choir accompanying the procession of the gifts at this moment of offertory, with those words taken from Matthew chapter 16. And as the liturgy of the word concludes, we now enter the offertory, the moment when the church offers bread and wine, the fruit of the earth.
shortly after the preface, the Holy Father Pope Leo. Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus suis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostra, totiusque ecclesiae sue sancte. Immense filii tui caritatis memorale celebrantes, te Domine suppliciter exoramus, ut eiusdem salutaris operis fructus per ecclesiae Tue ministerium ad totius mundi proficiat salutem per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sorsum corda. Habemus ad Domino. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, equum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, et te in sanctis tuis laudare mirabilem, per quos potissimum unigeniti tui sacrum corpus exornas, et ecclesiae tue fundamenta constituis. Ipsam enim sapienter in patriarchis et prophetis, antiquo federe preparatam, novissimis temporibus in apostolis praecipue condidisti, sed et beatum Petrum ex illis est dignatus eligere, qui Christi tui divinitatis confessione conspicuus, celestis super edificande domus, ab ipso Petra fieri mereretur, quin etiam illum totius tui gregis sic praesulem custodemque fecisti, ut fratres quoque suos valeret iugiter confirmare, et a filio tuo regni clavibus insignitus, quidquid ipse statuisset in terris, servaturum te, Pater, sciret in celis. Cum odie singulare munus, principi apostolorum, tua gratia commissum, devotamente recolimus, maestatem tuam collaudamus, et coris angelicis sociamur in exultatione clamantes.
Te igitur clementissime Pater, per Iesum Christum, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petibus, uti accepta habeas et benedicas ec dona ec munera ec sancta sacrificia illibata. In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia Tua Sancta Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et reggere dinieris toto orbe terrarum, una cum me indigno famulo Tuo, quem Ecclesiae Tue praesse voluisti, et omnibus orthodoxis atque catholice, et apostolice fidei cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque Tuarum, et omnium circumstantium, quorum tibi fides conita est in nota devotio, pro quibus tibi offerrimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, prosequisque omnibus, pro redentione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique reddunt vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis gloriose semper Virginis Mariae, genetricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef, eiusdem Virginis sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum Tuorum, Petri et Paule, Andree, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Sixti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum Tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis Tue muniamur auxilio. Ancigitur oblationem servitutis nostre, sed et cuncte familiae Tue, quesumus Domine, ut placatus accipias, diesque nostros in Tua pace disponas, atque ab eterna damnatione nos eripi, et in electorum Tuorum iubeas grege numerari. Quam oblationem Tu, Deus, in omnibus quesumus, benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem, acceptabilimque, facere dinieris, ut nobis corpus et sanguis fiat, dilectissimi Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi. Qui pride quam pateretur accepit panem, in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum a Te, Deum Patrem Suum omnipotentem, tibi tibi gratia sagens benedixit, fregit deditque discepulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quo pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et preclarum calicem in sanctas ac venerabiles manus suas, item tibi gratia sagens benedixit deditque discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem.
Mysterium Fidei. Et memores Domine nos servituis et plebs tua sancta, eiustem Christi, Filii tui Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus preclare maestati tue, de tuis donis ac datis, ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum vitae eterne, et calicem salutis perpetue, supraque propitio ac sereno vultu, respicere digneris, et accepta avere, sicuti accepta avere dignatus es, munera pueri tui justi aven, et sacrificium patriarche nostri Abrae, et quod tibi obtulit summus sacerdos tuos Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam ostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iube ec perri per manus sancti angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divine maestatis tuae, ut quod ex ac altaris participatione sacrosanctum Filii tui, corpus et sanguinem sum serimus, omni benedictione celesti et gratia repleamur. Memento essiam Domine, famulorum famularumque tuarum, qui nos preceserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii, lucis et pacis, ut indulgias deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare digneris, cum tui sanctis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia et omnibus sanctis tuis. Intra quorum nos consortium non estimator meriti, sed venie quesumus largitor admitte, per Christum Dominum nostrum. Perquam ec omnia Domini semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audiemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
libera nos quae sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in Deus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixiste apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cena magni vocati sunt. Domine non sum divius, ut intre subtertum meum, sed tantum dic verbo et sanavitur anima mea.
Oremus. Mense celestis participes effecti, supplices te, Domine, te precamur, ut ius virtute mysterii ecclesiam tuam in unitate et caritate confirmes, et me famulum tuum, cui pastorale munus tradidisti, una cum commisso mi grege salves semper et munias, per Christum Dominum nostrum. Amen. Al termine di questa celebrazione saluto e ringrazio tutti voi, romani e fedeli di tante parti del mondo, che avete voluto partecipare. Esprimo in particolare la mia gratitudine alle delegazioni ufficiali di numerosi paesi, come pure ai rappresentanti delle chiese e comunità ecclesiali e di altre religioni. Un caloroso saluto rivolgo alle migliaia di pellegrini convenuti da tutti i continenti in occasione del Giubileo delle Confraternite. Carissimi, vi ringrazio perché mantenete vivo il grande patrimonio della pietà popolare. Durante la messa ho sentito forte la presenza spirituale di Papa Francesco, che dal cielo ci accompagna. In questa dimensione di comunione dei santi, ricordo che ieri a Chambéry, in Francia, è stato beatificato il sacerdote Camille Costa de Beauregard, vissuto tra le fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, testimone di grande carità pastorale. Nella gioia della fede e della comunione non possiamo dimenticare i fratelli e le sorelle che soffrono a causa delle guerre. A Gaza, i bambini, le famiglie, gli anziani sopravvissuti sono ridotti alla fame. Nel Myanmar, nuove ostilità hanno spezzato giovani vite innocenti. La martoriata Ucraina attende finalmente negoziati per una pace giusta e duratura. Perciò, mentre affidiamo a Maria il servizio del Vescovo di Roma, pastore della Chiesa universale, dalla barca di Pietro, guardiamo a lei, stella del mare, madre del buon consiglio, come segno di speranza. Imploriamo dalla sua intercessione il dono della pace, il sostegno e il conforto per chi soffre, la grazia per tutti noi di essere testimoni del Signore risorto. Regina Celi, Gaude et letare Virgo Maria, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam,
perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucea Deis. Requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum. Inclinate vos ad benedictionem. Deus virtutum convertere et Domine converte nos. Respice de celo et vide et visita vineam istam et protegeam quam plantavi dextera tua. Illustra faciem tuam et salvierimus. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ite, missa est.